پاکستانی مالیاتی خبر رساں ادارہ بلومبرگ معاشی تجزیاتی رپورٹ شنکتا گشتگ کی سیاسی مخالفین انی مقابلہ ہا نواز شریف گہترین معاشی کارکردگی پیداشتہ بلومبرگ وتی رپورٹ گشتگ نواز شریف معیشیت گہتر کتا معاشی جاورالا نواز شریف پی پی اور پی ٹی آئی ایچ گہتر کارکردگی پیداشتہ مظری انڈیکس گران بائی بے روزگاری اوے دگی معاشی جنجالا پیشداری معاشی جنجالا چارگا پر سرکار معاشی کارکردگی تجزیہ و موازنہ کنک بیت وتی رپورٹ بلومبرگ گشتگ 1990 ہنگت سرکار ہتھ گیں سیاسی گلانی معاشی کارکردگی چار ٹپاس کنک بتگاں بانی پی ٹی آئی ہنگت نامداریں سیاستدانیں بلے بندی گئیں نواز شریف اشت پروریہ اقتدار ہائے گا ساڑی ہیں انو کی سروے پی ٹی آئی سرو 57% اور نواز شریف 52% نامدار ہیں گزشتگی 6 ماہ نواز شریف نامداریہ 36% گیشی بتا بلومبرگ وتی رپورٹ گشتگ گران بائی 30% نزدیکائیں گزشتگی سالہ فارن ایکسچینج نگے کی جاورا بتا پاکستان حوادہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج سرا بتا آؤ کی سرکارا غیر مقبول پالیسی دورا کپاں اے سبسڈی الاس و ٹیکساں گیشی کنک کپی راؤ کے مالی سالہ پاکستانی معاشی دیم روی 2% بوگے گمان ہیں انوک شکلا اے رپورٹ تجزیہ کو تک گشتگ گچن کاریاں صوبمند بیو کے گلانی دیما سفر آسان نہیں گران بائی ریکارڈ برس کریں بے روزگاری پیش بتا الیکشن